dobrodošli ponovo na naš kanal. U današnjem videu ćemo da snimamo šta smo to dobili za rođendan. Uglavnom, ja i ona nismo slavili rođendan isto, tako da ću ona snimati što je ona dobila, a što sam ja dobila, tako da možemo da počnemo. Evo ja ću početi prvo, pošto ja imam manje. Sad, ja sam ljude, znate, već vidjela ove sve poklone. Sad ću vama sve da pokažem naravno, pa neću sad reagirati kao da ih prvi put vidim. Uglavnom, ovdje imamo kao Hello Kitty, vidite, neseser. Znači, uglavnom ovo je sve Hello Kitty, što sam ja dobila za rođendan, tako da ćete uglavnom da znate. Evo vidite, kao premekano, preslatko. Onda imamo ovdje jedan beauty blender, vidite da je Hello Kitty na njemu, rozi, baš mi se sviđa. Onda imamo jedne ovdje četkice Hello Kitty, vidite kao, evo sad da ih otvorim. Evo ljudi, otvorila sam. I možete da vidite, znači bukvalno ovo je nešto najmekanije na svijetu, vidite kao ima oblik srca. Ne znam da li možete primijetiti, ali vidite kao ima ovdje srce jedno. I ovo je baš ono razdvojeno srce, nema blagi što, ali nema veze. I evo kako izgledaju. Evo, vidite, isto mala olovka, bukvalno preslatko je. Gore je Hello Kitty. Da, Hello Kitty gore. Ovo ćemo vam da stavimo. Onda imamo ove kao šnalice Hello Kitty. Znači vidite. Dobro, čisto granata. Nebitno, vidite. Čekaj, ne znam da li se vidi. Neće zoomira, ali nema veze, ovo je sve Hello Kitty tu. Onda imamo ovaj jedan čistač lica, on nije Hello Kitty, ali nema veze. Moram i njega da otvorim. Evo. Vidite, ova kao mekani dio, ova kao mekana strana, a on ima kao vamo ova druga strana. I bukvalno preslatko je, vidite ga. Što mali fan. Sad imamo sljedeće. Ovdje imamo jedan Hello Kitty lančić. Pogledajte ljudi ovo. A pogledajte ovo. Znači isti, doslovno isti lančić. To je naljepnica. Ne, ovo je lančić. Je ovo lančić? Ne, ljudi, ovo je lančić, ja sam mislila da je ovo lančić, ali ne veze, znači super. Pošto ja već imam jedan lančić od Hello Kitty-a. Onda imamo ovdje imamo ovdje jednu kremu za ruke. I evo. Eto, ne mogu sad da je otvorim jer je zatvorena. A da nije otvorila bi je. Samo sekundu. I onda... Oj bože. Onda imamo još ovdje jedan Hello Kitty kao za čišćenje šminke. Ma dva. Nisam iskontala. Znači ima i vidi. Evo slatko. Onda imamo dalje ovo ljudi. Ovo je nešto najjače na svijetu. Ovo je nešto najbolje na svijetu. Pogledajte. Ovo je kao... Vidite, može se otvori. Ne znam ja što je ovo, kao kutiju imate zaključati od ove stvari, kao da ne mora i dirati osobe, na primjer, kao moja sestra i kao još neke osobe, ali nebitno. Onda imamo ovdje jedno ogledalce. Zašto se ovo... A da, nebitno. Evo vidite, ogledalce. I onda nemamo ništa više, što imamo možda ne. Ljudi nećete vjerovat, ali drugarica mi je kupila isto ogledalca. Znači ljudi, ja imam dva ista ogledala. Dva ista, doslovno dva ista. Evo. Mislim, ovo je dobro. Ako se meni jedno razbio ogledalo, imam drugo i ako mi se još ovo jedno razbije, ne vezi. I onda imamo ovdje, evo ga, organiza, to se može skinuti? Ne, samo sekunda. Znači, ljudi, evo ga kako to izgleda, to je bukvalno srce i preslatko je. Onda imamo, ovo sam završila sa tim pokonom. Mislim, ima ovdje još jedna kao ono, ispod očiju, kao ona čuda, ne znam kako se to zove, ali, evo vidite, tu. Onda dalje imamo ovdje jednu turpiju. Vidite, baš je lijepa. A ovo ljudi,
ovo, to je taj lančić, vidite, jer sam ja njega naravno morala odmah ispravno jer je preslatko bilo. I naravno ja sam njega stavila. Onda dalje imamo ovdje ispalo mi je sve. Imamo, oj brate, imamo ovdje četkice još jedne. Znači ja imam sad tonu četkica, a vidite ove su baš mekane, premekane su. I ja ću ovo da sad stavim ovdje, ajmo ovu pomoć, ispašće mi kutija. A ljudi, ja imam znate koliko malo prostora ovdje na ovom čudu, meni treba 100 uglavnom. I dobila sam još, da ovo izvadim ljudi, i ne pitajte zašto sam ovo otvorila. Znači ljudi imamo ove naušnice, ovdje vidite, i one su isto Hello Kitty ljudi, znači ovo je edition Hello Kitty sve, znači Hello Kitty za one dvoje, ovo čudo, vidite tu, to i ovo, to sam nije Hello Kitty, ali ne vezim, i ovo, ljudi, isto, i ovu sam torbicu dobila, mislim, kupila mi je drugarica i to u torbicu, ali sam ja nju naravno moram već da iskoristim, i pošto sam išla rođena tu s pare, i ova torbica isto za rođendan napijene. I ljudi, ne znam da li je ovo poklon, ovo sam ja sama sebi kupila, znači vidite, ovo sam danas kupila, i ovo je mali medo, mislim, ima kapicu, da, ovo je kao obučeni u kosti mačke, i bukvalno je preslatko, pa sam morala isto da uzme naravno. I sad će ona da pokaže svoje poklone, ona ima dosta poklona, tako da, ja se ušla. Ja ću da počnem s ovim prvim poklonom. Ovdje imam kao jednu veliku milku čokoladu i imam ovdje naušnice srebrne, pogledajte kako su lijepe. Zatim imam u ovoj kesi kao jednu dužu, baš dužu haljnu. Ne mogu ne pokazati, ona je preduga. Imam kao na ogledalce. I isto imam tu čokoladu. Sad ću se da vratim. Zatim, inače ljudi da se zna, pokušavam da nađem ključeve od ovog. Nestalo se. Ne vidim. Zatim imam ovdje kao wait telefon. Ovdje mi sat. Ne znam ni pokazati kako se lijepa. Sat i naljepnicu. I mali jastučić. I čokoladu. Ovdje nešto imam još. Da, tu imam samo jednu čokoladu. Zatim imam ovdje rusak. Vidite koliko je lijep. Prelijepe. I isto jednu naljepnicu. Vidite. I ona je predivna. Dosta se svi pokloni sviđaju. Zatim imam ovdje kao za, ovaj sve mi se rasulo, ali nije veze, nešto kao za pravljenje nečeg. Očile su mi sve bašlice. Nisu ovo bašlice. One zakačke vale. Ali vjerovatno vi znate šta je to. Vidite. Imam tu jednu kao svečku, rokovnik. I čokoladu. Znači ja ne znam ljudi koji su mi pokloni od koga, tako da ja da znam ja bi vas sve pozdravila, ali eto pozdrav za sve. Zatim imam ovdje kao jednu tašnu. Vidite koliko je lijepa. Evo, ovako da vam pokažem i ovdje imam kao dugme da se zakači. Evo.
predivno. Čarapice, dobro, slatke su, za srcad. Dezodorans. Šnalice, vidite koliko su lijepe, ja ću im morat odmah da opakujem. Da vam pokažem barem ove prve sa srca, dobro. Evo ovako, vidite kako su lijepe. I imam ovdje kao četku sa djevojčicom i buketom. Prelijepo, znači prelijepo. Zatim imam ovdje kao... Samo da ja uzmem svoje stvari. Meni ovo treba. Kao kupku, parfum i vjerovatno labelo. Da. Evo vidite. I ovo je prelijepo isto. Sviđam se. To sam pokazala. Onda imam ovu ovdje kao pismo, dobro, tu neću da čitam. Čokoladu. Načicu, vidite koliko je lijepa i slatka. I prijesak od moje drugarice. Zatim imam ovo se sjećam od roce mi je poklon. I tu imamo pismo. Nisam ovo ni otvarala do sad ništa, ali mi se sve, znači ljudi, previše sviđa. Ovo je prelijepo, ovo je kao kombinezon, vidite koliko je lijep, Zara. Ne mogu ni pokazat, predug je. Onda imam kao ovu šetku za kosu. Vidite. Još jedan dezodorans. Ovo je to maska za lice. Još ove naušnice sam dobila. Znači sad ću sljedeći poklon. Ostala sam još poklon od mame i sestre. Znači prvo ću početi od mame. Znači ljudi, evo vidite kako je izgledao rođendan. Znači bila je sve stić i ja sam bila stić, tako da moja mama je htjela da nešto nađe stić, ali nije toliko bilo stvari, pa mi je našla samo ovaj parfum. Pogledajte koliko je lijep, ali nije to. Imam kao ove naljepnice za nokte, Essence, vidite. Leptići, cvjetići, tako dalje. Pa mi je kupila nokte, vidite koliko su lijepi, i ono se isto Essence. Znači sve Essence sam da vam kažem, možda sam dvije stvari nisu. Ovo je četkica za isto nokte, i to Essence. I ovo je Lucky isto Essence, pogledajte koliko je lijepa boja. Ovo je lijepo za nokte, isto Essence. Ovo je Juicy Bomb. Četkica za usne, vidite. Ovdje je samo ovo što nije Essence. To je lak za nokte. Vidite. I kesa, dobro. Ovdje gore stavljam kese. A ovo je poklon od sestri. Znači, ljudi, pogledajte koliko je sladak. Ovo je maska za spavanje. Znači, ja ne mogu da vjerujem koliko je slatko. Pogledajte. Preslatko je, znači. Ovo je, znači, ljudi, peškirić stić. Sad da vam pokažem. Koliko je sladak, pogledajte ga, ljudi. Preslatko. Stić. Pogledajte koliko je slatka. Ne gledajte cijenu. Pogledajte. Ja moram doći u ponovo. I zadnje. Pogledajte. Koliko je slatko. Ovo je, znači, moja sestra sve kupila mi stić.
trebaš je hvaliti. Znači, to su bili pokloni sa rođendana. I da, zabrala sam da pokažem što mi je mama kupila još ovu flašicu. Znači, vidimo se u sljedećem videu. Bye!